Hayi muraho neza bakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzise baca umugani mu kinyarwanda ngo umwana wanzwe niwe ukura. Alice muri filime yacu The Homeless Girl, abantu bose bakomeje kumwanga, bakomeje kugenda bamushinja ko ari umurozi, bakomeje kugenda bavuga yuko ari we waroze Lewis kugira ngo amukunde. Nyuma yuko mama Lewis na mushiki wa Lewis muzi nka Nana ndetse na Tricia babonye urukundo rudasanzwe Lewis akunda Alice, batangiye gutekereza ko atari urukundo gusa, ahubwo uyu mukobwa wacu Alice ashobora kuba yararoze Lewis. Bakimara kubibona gutyo, niho bakomeje kugenda bibasira umuntu bita Alice, bamwita umurozi, bavuga ko yaroze Lewis, bavuga ko uyu Alice ari umujura, bamushinja ubujura ko yibye sheke iriho amafaranga miliyoni. Ibyo byose nibyo bakomeje kugenda bashinja Alice, bamusigurubwa bagamije kugira ngo bamutandukanye na Lewis burundu, bamusiga isura mbi. Uzise ikintu uyu mukobwa wacu Alice akomeje kuzira? Akomeje kuzira yuko yakunzwe na Lewis, kandi nyamara mama Lewis na mushiki wa Lewis batabishaka. Mama Lewis na mushiki wa Lewis ari we Nana, bo bifuzaga yuko uyu muhungu wabo Lewis yakundana na Tricia, kubera ko Tricia ari umukobwa wo mu bakire, ndetse bagerageje no kwicaza umuntu bita Lewis, bamwumvisha buryo ki akwiye gukundana na Tricia akava mu bya Alice. Uyu nguyu Lewis yanga kubyumva, agaragaza ko akunda Alice urukundo rudasanzwe. Ari no mpamvu mama Lewis na mushiki wa Lewis bavuze ko atari urukundo gusa, ahubwo uyu Lewis ashobora kuba yararuzwe. Gusa nubwo bakomeje kugenda babitekereza muri ubwo buryo, ntabwo ariko bimeze. Uyu nguyu Alice nta kintu na kimwe yigeze akora kuri Lewis, ahubwo Lewis yabonye Alice yumva aramukunze cyane. Nubwo bujura bakomeje kumushinja ko yibye sheke, ntabwo yigeze yiba. Mwarabyiboneye neza nk'abakunzi ba filime The Homeless Girl, kari mama Lewis wayihaye Alice kugira ngo amwirukane mu rugo, amutandukanye na Lewis. Ese guys, ko uyu mukobwa ngo ni Tricia akomeje kwihoma kuri Lewis, ariko Lewis akaba atamushaka, ibintu biri buze kuba byarangira gute? Lewis we yamaze gucanganyukirwa, ibya Tricia yabivuyemo, ibya Alice yabivuyemo. Umuntu bita Lewis yamaze kubura kontrole bitewe na mama we na mushiki we, bari bakomeje kugenda bamuhatira gukunda umukobwa adashaka ari we Tricia. Gusa ibintu byamaze gufata indi ntera bitewe nuko Nana ndetse na Tricia bari kujya gutangirira Alice mu nzira, bagamije kumuhohotera, bamuziza yuko yakunzwe na Lewis. Ese guys, ibintu nk'abakunzi ba filime The Homeless Girl muri kubona biri buze kuba byarangira gute? Ese ko uyu Tricia akomeje kwihoma kuri Lewis atamushaka, ariko Alice we akaba yari yarakunzwe na Lewis, bitabaye ngombwa ko amwihomaho? Muri kubona hagati ya Tricia na Alice ari inde bizarangira atsindiye Lewis? Guys, mwewe icyo musabwa nta kindi, kugira ngo update zose za filime The Homeless Girl dukomeze kugenda tuzinjiranamo, ni ugukora subscribe. Reba munsi y'iyi video gato uraza kubona buto y'umukara yanditseho subscribe, ukandeho, ufungure inzogera ya mbere kuri all notification. Nubisoza dukandira like, ubundi uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment. Komeze kugenda utubwira uko ubyumva ibintu bya Alice ndetse na Lewis, aho Tricia, mama Lewis na mushiki wa Lewis bakomeje kwivanga mu rukundo rwa Tricia na Lewis. Ibintu byose bakaba bakomeje kugenda babisubiza hasi, kandi Lewis we yari yaramaze gufata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Ese wowe, ijambo rimwe bakubwiye ngo ufate nka Lewis umugira inama, ni iyihe nama wamugira? Ese Alice we wamubwira iki? Alice muri iyi minsi yari yiturije, murabizi ko yibanira na Lucky. Alice nta kibazo na kimwe yari afite, ariko Nana ndetse na Tricia batangiye kujya kumusagararira muri karitsiye yiberamo.
So rero nk'abakunzi ba filime The Homeless Girl, ni gutyo ibintu bimeze muri filime yacu. Baravuga ngo umwana wanzwe niwe ukura. Alice akomeje gustragulinga, akomeje guhura n'ibibazo bitamworoheye, ariko Alice niwe bizarangira atsindiye Lewis. Alice niwe bizarangira abanye na Lewis, kubera ko Lewis nk'uko muri kugenda mubibona ntabwo azigera abana na Tricia. So rero bye bye, after la vista, turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde, tuze guhura next video.